Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hari ini kami daripada Ansar Care bekerjasama dengan PPR Ahikom Shah Alam untuk memberikan sumbangan kepada pembeli yang memerlukanlah. Jadi hari ini sumbangan yang kami berikan ialah sebanyak 500 packs, iaitu bersamaan dengan 25 karton produk Frozen Two Sister. Jadi kami harap sedikit sebanyak bantuan ini dapat membantu pembeli yang memerlukan. Okey, hari ini kita ada bagi sumbangan dekat kampung PPR Baru Haikom. Antaranya kita ada ayam, kita ada juga daging dan juga kambing. Ini produk daripada Two Sister We Ansar. So hari ini kita ada bagi sumbangan dekat kampung PPR Baru Haikom.